Jaintia National Council EJNC Hakamiat jangka khatsau terik leber kala penlong ya kejingalang hakamat ke office u Deputy Commissioner ke East Jaintia Hills District ban penpau ya kejing persya halor kejing keren Menteri Rangba ke Assam u Himanta Biswa Sarma bakasnong mukro kahap hapo uput usam ke jela Assam. Lapanyat ya kejingalang da u General Secretary Sengkmir ke EJNC uba nangjan dekhar hakabala thangru ya kating shop u Menteri Rangba ke Assam. Habakaran dengan kejingalang u Presiden Rangba ke Seng uba Assam Bormi lingdo ulapan pau ya kejing bamla man perian ya ka jingkam usarma halor kasnong mukro. Ulaong ru baka Seng ka penram jori ya kani kejing keren ka bayu rot ya ka hok kinong shong shnong jong ka jelahi barok kawai. Wadayoy lang bakilat patay kubor. Wa nakaliang yung Chief Minister yung ka-Assam hi u Himanta Biswa Sarma dakamu wato kamukro hi hapgo hapo West Karbi Anglong District Assam yagani ka kenten daklamu haka Assam Legislative Assembly haden kajing saksiat yap yung kisanmut kiprado kiprasnam ke yung i hapo mukro haki pulit Assam wewa haden kajing klam yung UCM yung ka Karbi Anglong District Council wato kinongchong chinong yung kamukro to kita ki illegal settler lane kita kinongchong chinong bean nagaliang kayong i ka EJNC ha katugapor hapo ka chetri yung ka safe neutral mission dalai wa uyachem wa UCM yung ka JHDC wapan kajing penci halor gani haden kajing ichem ko yung i ha katugapor nagaliang ka Executive Committee yung ka District Council hapo ka jingilam yung CEM dahir gi cepak mukro wa inspect ya ka tugathaw hajay parla kentui ya ka sarkar NDA 2.0 wa chimkhia ga wa penbai ya ka ni ka jingkam yung UCM yung ka Assam ne bhai kam kiseng balang kiwadang ka jing ngau khia ne benta upod usam ne benta ka daw ba daw san yung ka jai bru kajing ten kajing seir kayong i waya lese dai daw doi ya ka mukro leda ka sarkar jelahi wam chunkia ga ya gani kajing kam yang CM yang ka Assam dani ikam di kanhon saing bhalang lani kam di nangalam saing opero go emang po ka bri netrep kam tam i dalang agency imye priang ya gani kenten lani welcome jubor nakapor sa kapor ya gani ka mukro waman kam ke chnong ka thawle nei gari Himanta Biswa dia jeprang Himanta Biswa Himanta Biswa dia jeprang Himanta Biswa Himanta Biswa Himanta Biswa dia jeprang Himanta Biswa Himanta Biswa Himanta Biswa